Erbedžija, Nikola Đuričko, Mustafa Nadarević, Marko Makivić, Mira Banjac, Zijak Sokolović, Jovana Balašević, Peđa Bjelajac, Danijel Kovačević, Ivan Đurić, Danica Jurčova, Radoje Čupić i Aleksa Balašević. Svečana premijera filma Kao rani mraz će u slučaju kiše biti odgođena za 16. juli. U prodaju je pušteno 700 ulaznica koje se po ceni od 300 dinara mogu naći u knjižari Plato u Subotici, a za samo 2 dana je, zbog velikog interesovanja publike, prodato više od polovine ulaznica za Palićku premijeru. I ti stvarno misliš da ovo njih zanima? Ne razumijem. Zanima ih isto toliko koliko tebe zanima Afganistan, Vijetnam, Ruanda, pizda, materina, sve ti je to isto. Nije isto. Ovo im se dešava pred nosom. Nemoj me zajebavati. Zato oni lijepo začepe nos da im ne smrdi i zatvore vrata da ne vide. Stari gledaj od čega se živi. Neka vrata za ko zna gdje. Mislim da će te ovo zanimati. Što bi me to zanimalo? Sad ti, Mlinar. Prešao prije 100 godina. Nikad ja nisam bio protiv vlasti. Ni ove bivše, ni ove vaše. Naše. Ali ti znaš ko je ubio komesara i kurira? Čuješ što te pitam? Za komesara ne znam, a za kurira znam. Reći ću vam. Kurira je ubio Luka Kaljak. Kaljak je mrtav! Možete me zvati gospođo Jovanović. Lijepo sam vas molio za pomoć. Sada ste vi odgovorni za ovaj brak. Čekaj, Smitka, čekaj! Sve si pogrešno shvatio, veruj mi. Shvatio sam ja! Otvara školu za pačiće male! Spremni! Osmet? Dičica! Treba sam ono buku iz osme baji. I uhvatila sam ga za guzu i pozvala na kolače. Ja sam dala što imamo osjećanje. Biće dosta za dobar teferić. Zar za ovo sve? Pola štormu, a pola za teferić. Svi ste kao moj babo, samo trgovina i briga. Para je zato da se troši. Kafu? Evo mala za kaficu. Hvala. Šta si sidno? Pa zar nije to milina, da ga želiš mladog sina? Dosta! I to nešto na moj račun u vezi mojih godina, jel? Nisam ja peo. Nego ko? On je peo, ali nije ništa u vezi vaših godina. Ako će svako da prođe ko se zajeva s mrkojom. I! Obić! Dojaj! I! A tek kad je Malko podrastao... Alo bre, majmune! Si ti normalan bre? Sine. Eto što ti je vlast. Zna i kako se okreće i kako se naraža natiče. Poslanik Radovan. Dobar dan. Moj budući kolega Omer, samo malo otegao sa diplomskim. Otegnut će i onaj moj s maturom kako si ga inficirao tenisom. Boga mi, kakvo vrijeme ide. Pripazi huska da ne pregori. Nije mi valjda prvo. Dobrodošao, Stojan. Zbog primjernog vladanja 11 dana pre isteka kazne. Svež vazduh, društveno koristan rad. Ja sam sve po zakonu pošteno odužio. Ja sam časno odležao svi 7 godina i nisam se žalio. Ako sam kriv, kriv sam. Vi ste sve ovo sami uradili. Sam. Kako to da vam ovo niko ne dira? Valjda su se uplašili. S onog što se desilo.
A vi ste nove komšije? Da. Oni pre vas su bili prava stoka. Nadam se da s vama neće biti problema. Mi znamo pusti red. Jebe mu sveca. Šta radiš s ovim autom? Kad se mu ulje mijenjalo? Jel me slušaš? Pa tebi govorim. No, gde pomaš s tim tvojim dretijem? Samo mi je još ovo trebalo. Jes ne grem ti kamor. Ženo, ne brbljaj. Molim te, ne brbljaj. Pa čakaj malo, no? Idemo. Idemo, ne dolazi obzir. Čista pruga! Od Zaleva sve čisto. Druže otpravniče. Ja sam se da oprostite oženio. Mašala, maša. Evo, ljudi, napravite gužvu. Pruga se mora parat. Evo čage. Šta zajebavate na sabahu? Imamo i mi svoje čage. Prugu prođima budućnost. Pa mi smo ti budućnost, ja da ne bio. Preduzeće. Jasno! U braku su bračni drugovi ravnopravni. Bračni drugovi dužni su jedan drugome biti vjerni, uzajemno se nema. Ubi me, ne mogu. Nema ujutru, fino, ko ljudi da obavimo, jel može? Ti si predsjednik Narodnog odbora. Jesam, predsjednik sam, ali Onda čitaj. bračni drugovi, to znamo šta bračni drugovi. Nastavi. Ne mogu smažiti samovoljno druga Tomislava za bračnoga druga.